Turabakiriye mwese hano kuri Pambazuka TV online, ni Enoch Noel. Nkaba nongeye kugaruka kugira ngo mbagezeho ibindi biganiro bishushe. Gukurikirana n'inkuru yo kuri BBC. Kamala Harris, umukandida wari uhagarikiye aba-Democrats mu matora gabaye umwaka ushize, yatangaje BBC ko agiye kongera kugaruka. Siko Trump yamutsinze nabi, ko nta ni state nimwe muri garama state gatoraga igeze kumutora. Ni strategy yazanye zizatuma yongera guhangana agatsinda, ariko amahirwe menshi akaba gari kwerekana ko biri kose Republican ibyo bari gukora muri za diplomasi, guhangana n'intambara hirya no hino ku isi, aba expert benshi bari kwerekana ko bitazoroha ko aba Republican babona bongeye gutegeka Amerika mu tamu ya kabiri nangwa se uzakurikira Trump, kubera ko witegereje nka Vice President JD Vance, ukaraba nawe uriya uhagarikiye imibanire n'ibindi bihugu bya Amerika, ibyo yaraja kunegosiya hirya no hino, bakavuga bati abantu bagiyemo kandi ntabwo Kamala Harris nta mahirwe afite. Hariho ndetse nabonye uri kuvuga ngo Kamala Harris doesn't have any language or any words to convince American to vote for her. So ago nagashushe, ariko ntabwo byoroshye pe.